Kwa wakati huu tuna hofu sana kwa sababu kuna fisi ambaye anatembea huku kijijini na anakuja mapema, saa 2 anakuwa amefika, anarandaranda huku. Hivyo basi tuna wasiwasi mwingi, tunaomba KWS waje warudishe huo mnyama wao kwa sababu hata anakula mbuzi zetu, na hata tunashukuru Mungu kwa upande mwingine kwa sababu wanaume wetu walikuwa anakuja saa 6, sasa hivi wanaingia saa 12. Anakula hata umbwa zetu na anaingia hata kwa zizi, anashika mbuzi, anashika hata na kondoo, na tuna hofu nyingi sana. Hata wakati wa kutembea tunatembea na shida. Kwa hivyo tunaomba KWS waje katika eneo hili, wamchukue fisi huyo, wamrudishe mahali ambapo anapostahili, porini, ili tupate amani. Na tumepata shida kubwa sana mambo ya mafisi na chui. Siku hizi tumeweka kafyo. Hatuwezi kutoka kuachilia watoto jioni sababu ya mafisi. Juzi tumepata chui ambaye ametoka ndani ya mabua na akakimbilia maeneo ya kiwanja ya ndege. Na tunaomba tu WS akuja ashughulikie hizo vitu zao, arudishe sababu tumepata shida.